ene ye ukwada na yasaba yebesum oman Ghana kakra afine ukone wiye ekone wiye no ne reflect nioma na ye kan se ye beye no 2025 resolution no meguso kaiwo o ka sa afi ube den na de o ka so betimi aye no watimi aye anase bibia si wo kwan se sa de no untimi nye ade bia opesa wo ye ne ye ade bia opesa wo ye no ye ne ye the entire untimi achieve wo problem no any excuses ye de bibi eyi ho ano ankenye we ya ankame maame boa me ankame papa ankame nya sika te se kame ye we pa dia ba uguso em make excuses no na obi eye sa excuses na ne di nyini ne di akwa amanyo semu sa excuses na after 68 years ye da so twe firebo twen de obetimi abeboa on my Ghana 68 years Nhyira FM. Oh man, ye wo hwan ye wo timber ye wo gold ye wo asase pa ye kasa asem na ye sua ho adia isakete na ne ye agriculture studies no na usua right 5 challenges of agriculture and solutions. It just a true agrikino, Ghana agrikino. Sa question we me kayo me sakete in the 90s no. Sa question we agrik question ni ebusa. Say true enyoma numa agriculture wo Ghana ha ne ewo problem. Sa bre no na galamsey enno so. Muntie o. Sa bre no na galamsey no so. Enso ni ebusa say true enyoma numa ewo agriculture yebetimi esi anon kwan na enyoma be num ne betimi aboa yen ne acho lack of funds, lack of capacity, lack of this, inadequate inadequate chese. After several years enne yada so ka the same problem. Etena na me ne obi di nko me ka chen se Ghana unhia odifo utimi tena se no predict Ghana mimiti yi metimi a predict Ghana in the next 5 years enya di sembia asem metimi a kire de besi 2026 2027 2028 2029 2030 meti hey enya di semu in fact 2026 member be kan nyoma Ghana besi a kire enya di sem because omanya we are predictable ti word ni yi omanya we are predictable no unkwa wanim eno ho asem na me pese me digina so oman a yetimi hwa wo ne ehu se we ya na betimi aye no unkwa wanim se wo wi asima na yetimi hwa se we de die se ya na obe ya sa nipa kro no obi enimo obi timi ka we die e serious e dangerous unkwa wanim da. People should not be able to predict you. I was a time bia would be beba na ye new. Bibia ya foforo. Bibia obinte da. Entina ye mu bi no e den so be predict ye. Ene obon say bia Ken force ya me support Baumia. Ene na Baumia force me support Ken. Ochina na NDC force me MPP ni. Ochina MPP before see me NDC ni. You cannot predict me. Untimi predict me. Because enyoma me pesa me ye wa ha no. Enyoma me hu, enyoma makenkan, enyoma ma ye exposed to no. Me hu say Ghana ye problem ni say utimi predict ye. They say ye be called dry season. Opebremi. Obete. Afina eja hyehye ebe koso. Enya bonsam o. Enya bronsam sesi a ye be call dry season eya opebre
afi eja hyehyɛ bɛkɔ so enya bronsam asɛm ɛyɛ say we are not ready to do the right thing nti yɛn a use gas ni leaky onye gas ne hwe ɔde buo ne besi so gas ne beti afa so yenim sɛ electrical problems wɔ hɔ etete onye hwe mfa ho ɔbɛn sɛ o wobetimi ayɛ ne saa electrical fault grind me say November December yi dry season mu ne ɛwɔ eja hyehyɛ ne be hye asɛ mo mark eja hyehyɛ enya bronsam enya bɛyie enya prophecy enya honhom asɛm I am predicting Ghana me say wo de yɛnhwɛ de wa ha nanu minimia aluta Saturday minini di nkɔmɔ na meka kyerɛ ne sɛ asɛm a meka ne Saturday accident bɛsɛsi ɛwɔ Accra Kumasi kwan no so any 3 hours and obi frem say nana asema wo kan ye no this week in nipa bewu accident enya hunhum o ade a me kan enya hunhum asem me say you can predict Ghana or my ye predict wunye serious amaya ye predict utimi hu say ya ne me see this week ye kan accident besi anya Accra Kumasi nipa 3 nipa 4 enai betwitwa na nipa ewu ne ye de aba be news a sa ne tie ya agency ensesa we are predictable Nhyira FM. We are predictable. NDC MPP eko eze sa ne awie che say eya na unim oman no ye challenge ni say se unim ade a unsua ade bebre a eye chen se wasua ade Nhyira FM. Mamen ka asem we de ema ye mu bibre de ema ye mu bibre ye bekasa ase ne ye nsu no ne se wusua de duru ba bi pa na wo kenkan de amansan bi ene amanaman bi eye na wo besua literature review ke kabom de broni bi de na adwene ke kabom eye nyoma na oba Ghana na de toto papa so okọ parliament a de hu hia oba Ghana de discuss hu hia chese na why drain ase wa hu ninti no de bia na wura ho tena no bibu samse na wanije ana mse me maninji o me sese bebia makoma ni gina me hu anije me nim anije me nim asema ye titiriti maye makoma na ye bawe me nheda hu ga because oman no wo ma o nheda ntimi nkọ wanim bebre me say oman a wutimi predict ye me say accident this week nipa besa wu oja hyehye no eseba because ye nyina ye nim enya bronsam asem we enya mpaibo asem ena ye nyina by force utu kwan a just a bomb paye saa na de awie utu kwan a utra VIP ma ye mpaibo saa enso broni tina ni train ma enya mpaibo onim se ye de science a ye adwuma ma onim se eye dan a the rate is obenya accident na ewo fam because a kwan ya ba mu ama no enti onim se ayere so accident pan enten sisa bronia ye ne nhyehyɛ nim se traffic situation ya solve sa problem no enti broni nim se traffic nkwa timi emo man ne boka broni o jodwene odi afie nyansa ani bukum nyansa ye adwuma nim se traffic bo oman enti eni kwanse babia ni wa sa traffic si enti a train na be fa no traffic a car na be fa no traffic a aeroplane na be fa no traffic we planning in life o na uko parliament a unim de mo discuss parliament house no broni ni discuss e mebunu be 4 million plus o mu ni adwuma ye a crime bear soon a befa swaye in the area of agriculture. A dear ni betimi ama mabunu aye. She na no fa video na picture ne to. E krofo mu kwa kope military mu akwantu. Omu pese omu ye soldier. Enti she as of 2 a.m. Obi de camera to ho ye de to obra Facebook na be hwe. Obi e ko soldier
Why? Because not necessarily because of person soja, because oni adwuma. Enti eni mame nkoye soja saa. Mame nkoye police saa. Mame nkoye nurse saa. There's no passion. Eye say bosome so a eja menya kakra. Nhyira FM. You can predict it. Enti eni si fu afei abey hwe. Bra Facebook na be hwe kan ka say eko kakra. Ona etwa saa video no na me ma pikibi. Bra Facebook na be hwe emrantie a wo mu betimi aye adwuma paa no obia so opese okoye military because adwuma ni en opa ka kire me dodo na wo mu ye no enya because opese oye soja wo obenya ne kakra bi na pese omu wa akoma mpese omu ye soja but e community mame nkoye soja saa anya bia soja de bosome so a menya sika enti okoye soja na adwen mponi nyina no obehave bisi basa o mani to a na adwen nyina ye se e wo se me so mabusuafo didi enti o mani to na okọ galamsey site a onche galamsey fo obagigidi sika no waba because e wo so no nso didi Nhyira FM. enti MPP 4 ba no ma fa MPP 4 NDC 4 ba no ma fa NDC 4 yes ya fa adwuma ya ni wu ye ho chese na meka say you can predict Ghana ya ni wu ye ho ya ye adu say we na ye employment enti NDC for so kasa oh ya ba ye ya fa bia 4,000 soldiers ya fa youth employment 5,000 eno no chese o dia fa adwuma o we mu na politicians no MPP ni NDC for no so ma fa nkofo soldier mu ni military ni immigration no ene na chese o mu so ma ya ade o ma fa adwuma. Nhyira FM. We don't have any thinking person. We don't have any thinking person. When so idea to see a baba yara and I no pay. She baba yara nso. Obi emranti an kometi mi aye adwuma yie. Adwuma bebre wo ho. But they say aban essence ye politics in intino. Aban enwuma nko na nkrofo epe. Mimi tie me wadwuma be 5 me ye plus radio because the more we improve ho no na wo nya akwanya bebri but aha ne yen kan kire wo se improve ho enti me here say me de me certificate be kwakwa bibia me here sa de no why because me improve me ho de e bia me ni ebetimi na makosua ho ade na me de bia ka ho enti se obi here me moa wo bibia ho a metimi aye saade no tima ka che o say enye radio ene hwemi radio ka sika meje bosome ho but me wonwuma ba ko mienu miensa bi wa akira a se ma anye radio metimi anya bi wa ha why because man tenase say me radio nko awo mesua nyoma bi a ekoso 21st century skills no mesua bi ka ho enti saa yem nuanum a o magada epa adwuma eko pe soja aye minim se kakra bi ne ebefo mu dodo na besa betena fie otena fie na ekomodena obekọ galamsey side okọ galamsey site na afo akono no nyoma bi uduru ho a umanitu a obekun Nhyira FM. because of money are limited ye ho se aban ye adwuma nko na wo se yefa meanwhile Minister of Employment, Minister of Employment, na adwuma ni nyina ne say aban say hwan tewu for so mu cost strike hwan for so mu cost strike no akwa akotena say oh yes remo yen called National Day and Labor Commission ne yen koye sa unemployment too. Intam say Ghana ha usua de a obre ade a me ka kra dodo na nhyedante ase de me kan on hyedante ase eya na yemani wu pa abrochre a private individual so go to USA the private companies no and buy emomu akwanya e bi adwuma mu mamu se de be ya emabru benya biaye and now ko USA ne wo benya adwuma aye Ghana ni ya wonwuma ni bi wo ho a ankasa 24-hour economy ebe se ebeba ne ebe ni yi a enyuma ni bi wo ha obi kura betimi aye teacher ni but owie teaching na obo 3 a obetimi from 4 5 6 obetimi akwakoye adwuma be 3 hours ni atuanika sana broche ya hyehye no hiring and firing
enti abrochire obi ya 3 hours wa ha no akwakoye 4 hours wa ha no akwakoye 2 hours wa ha no akeka bom enti we ya aban a di aban ni solution ni ankrankra adwuma bia na ewo ha na etuato no yemfa etuo bebre entuo mu so Donald Trump hu se nyansa no chese ya ne kenkan ye den ye ya yekosku kenkan ye den ministers for amutie ye eya na mo kenkan ye den munsua bibia amfa emrofo do mu ye ne ho ana Donald Trump bae no and no realize say Obama mu no companies akese no etuo omutua no omumetua ni bebre na omudi ahwe omu ho Donald Trump say nyansa nim enti so be a businessman ewo USA me Donald Trump member businessman no say wasan kotua etuo ebia 100 million a month ontua ebia yemfa say 4,000 which is 40 million non for 60 million no 6,000 no and share adwumanim non fa enkrofo bebre enka ho enti wo ya aban a ohotow. This is common sense. This is common sense. Enti me ya aban me ya president a enti na say businessman kwa kofa ne nyoma wo porter near the tuo bebre atone so because of the enti na businessman no men kan kire ni say etuo na wutua ma aban no eyeye 100 million wo wadwuma na yesai ade na wo so tua 5,000 there be enti bia etuo no nka 30% ameka se tua 10 fa 20 ni hye wadwuma nim ne fa nkrofo bebre. Multimedia, do you know how many people are yebra kwasitum I employ umu and so yet etua egose otua edosu bebre enti aban esua nyansa nim nyansa the aban ya ne say meka aban a I'm talking about government in general aban ya nhye say multimedia hwenkrofo nko a wafo madwuma meanwhile bosome nso a mema utua etuo bebre efri na ekọ saa to no mentua bebre saa tua kakra bi na fa de aka no ehye adwumanim na fa Ghana fo bebre emeye adwuma enso ene aha yetimi ma Ghana Revenue Authority for na kochinchiria no ma mafia Ghana ni na adwuma ni a close no because ese won tua to na broni abani abaka chense free zone enti broni ni be ye adwuma be 5 years na sika ni nyina watam multinational company uma tam no me de kwa brochire no makwa akonya sika enti broni ni akate so Ghana de oba ye be mu akwanya bebre eto ni bi okra ye be ma 5 years untia to na Ghana ni a wo bie kakakra no ya giatum na tese awrade nyankopon asema make MPP ni NDC problem o. That is why most of the MPs ni bi wo ho a o me adwuma da onye adwuma da o ye office adwuma na ma ne kotena ho enti se o dwene ma yen adwuma e problem. How many times na me mekancho eba dansi a edan sie how many times na me nka asasem ne nkyerɛ o enso ka ho na efa den na agrek ekomde yen na no another bia mi su gold ene aban we yatimi atake advantage Emma through gold board no ye nya so mfaso adentina agrek should be another gold board agrek banche brodier intos nyadwa sanyoma we and no ma go because do you know how much we import? Go and check how much we import. According to statistics, Ghana import to close over $2.4 billion every year. $2.4 billion ediane a yebetimi aye ne waha enti wonya panyi bi a wotena se adwene se awrade na ye jimi ye hododo enti yenyan sa ade no wohia panyi obeka se ye jimi no yenyan na afi yenyina ye mfi adwene nya adwuma hu ni se asase wo ha eni kwanse ye ko Burkina Faso e de $100 million and kofa ye kan say in toes eni kwanse ye de over $1 million e kofa jene wo Niger Nano yesi voter region ho baby. Jene apro omunya tofo apro. Nano asante achim.
na won say pa cho say intos ne nyoma na o maye no abaye beto maye ase se bia nko school ase ye nyam panyifo ase the way I see dwene edo che say hwe ene da ho no Ghana import 2.4 billion ukoshe nyoma na ye kokra ba wadwin be bom hwe nyoma ye kokra 10.8 billion is used to import them emo ko CSIR ewo fumesa yen kase betimi adua ya mo bebre wa ha ye machines a ye de po emo no ho no so bebre e wa ha ye se ye mfi ye de crash sugar ye wo sugar factory ye betimi aye e wa ha ye de crash sorghum ni bi wo northern region sorghum e wo no millet sorghum frozen fish akoko I'm glad they say aban we ene obeye akoko nketenkete ho nyoma sa akoko nketenkete se ye ni ye a ye nkofa $300 million enkokra akoko Emma Omanimu. Enam ya Omayanka. Yenye ya adwin say ye bibia ken we so bekwa ye animals hwan studies. Animal husbandry ne hwan ken west nim kofo bebre wo emmoa yen hu nimde a inwan emponche hwan nyina eno ne say wodi sika hyem ne wakwa pai ye kan say kumawu ene drobonso asase yantam da ho na wonyan mua be 1 million nkrofo etiwei ovia onya adwuma anye je wawie school no ye engineer oye agric no onya adwuma anye hwe national service authority o maye afuo kakraka no entinka woma aban o mu ye agric university no o mu wi aye ntimi wo mu nko emfa technology nko ye adwuma when there wasn't a Minister of Employment or General, and then my foul immigration, and then my foul police, and then my foul, and yet to say MPP, NDC ban no Pamo MPP for in every office, not the NDC for us was what phone call for Juma. You are born to do. We don't learn. We don't want to use our mind. Call for Jenny. It's Melbourne National Service Authority for MPP aban shase NDC aban so buy no omu trem yera inusa Fuseni Donko Deputy Director General for National Service Authority for Finance and Administration on na we afuomu be hwe enti imagine the National Service Authority for ye na aban bia de na ho odin hyem ye de ho odin hyem a eye dan ne kaka se ebro bo edin and then eye dan ne kaka se bro de ye nya bi nto asi abodam te se odwene ho a wo bre oman na wo bre insem na wo bre ntina me se usua de bebre a who de wa wonsin kano because eye ma wura ho se anopei emrantie mu wa ahoden omato forms military forms and so dodo na anya saa akwanya no enti omu nyina beba betena fie na tese omaye basa meanwhile omu wa ahoden a ometimi aye nyoma bebre ewo eho na no meka cho galamsey side mekade nam kyerɛw me se galamsey side anya kokon na ewo ho no nete kokon na ewo galamsey side ho no a wo mutu ni free no ye betimi a create brakes factory enti ehho ni nyina no alternative job enya te so obeka chen so obema ne 1500 a month there be nemom sa net kokon no yentu ni yie ne emfa nkoye bricks na aban make sure say dan dodo na eye aban dan ne sa accommodation government affordable accommodation no ye the bricks ne net kokon no emrantie ne benya adwuma ye ewo galamsey site wo omobejai galamsey no na uma ne te net kokon wa ye bricks factory a ehho no aban nim say eno na abaye entinka aban dwumadie bia ne aban dansie bia ene aban nyoma ene factories akese no aban wo make sure say sa net kokon na ade ye adwuma breaks no emrante ne benya adwuma ye eno no sa no betimi atua no more than 1500 a aban wo pese ode man no because obi oye galamsey ade bia wonya sa sika no o ka chen se boso me 1500 a sila on fiu Nhyira FM eye nyansa common sense na boso me so hwe mrante 2 am o man now obi e pre enti wey I'm telling you say obi nso hu be ye kama enti ene baba yara foi ukonu numu a
kofo hu be ye kama because obia pese ye fan intem enti omo mbetua bribe omo mbe ye say ye be wie omo kura wan hwe ya wo ye oba ye be fa free wan hwe ya wo ye oba ye be fa free because say you are so vulnerable. Why? Because this imranti and kebetimi a train omo ye betimi a train on skills, technology skills amo metimi a ye adwuma aboa oman no yen kan chom say nye soja nfo nko a enti sam nante we na technology abey IT mobile phone internet of things sanyo manyoma ya ene wiase ekọ nanim no anka mrante wo train omu wi a na odoma hyehyɛ baabi a ebetimi aboa oman no enti baabia no yebetimi anya omu so mfaso not only soja amani yanka de be mbie na nkyerɛw baabia ni ho asikani maka breaks a kyerɛw bamboo ho asɛm maka ho asɛm sɛ ye die nnua no time ebi kra bɛkyɛ nemo mene bamboo ye dia bamboo a bamboo so won faso ye nia bamboo bebre ye reclamation na galamse force asase na banje na opeso on dia bamboo no be ye ntem within 2-3 years ubetimi atwa na de aye nyoma bebre eno so aye problem mama be catch you say iron rods and nebua ye din to de be ye ntimi ntoi bamboo betimi aye iron rods adwuma obi amfa ho. And maybe me catch you say sawdust ye carpenter for adwiri gu kwai sawdust emfaso bebre wo so wan na fa ho obi amfa ho enti se me sori no pa na me te se amanyofo ne discuss MPP NDC ba umia Ken Japan JM no ahwan a eya na my drain because baby enkrofo bi dwini wo mu life adru eni sebi insemhuna ye nya time discuss a ene na dominate ye discuss na no my ferry. Nhyira FM. Every month, every year, multimedia Love FM, Nhyira FM. Yeah, habitat fair. Yeah, habitat fair. Habitat fair ni say a dance ye hu nimdie bra na ye nkyerɛkyerɛw ekwan befa so asi wudan. Omre hu. This year the ne be no 27th this month the 27th. 27th ne this month. Oba ye betchire we kwan abefa so ade anya edansie hu nyoma ni ndie nyina betimi aboa wo. Habitat fair no. Eye wo na wo si dan. Aban bia wodwene nipa ho no. Sa nyoma we na ode ye adwuma. Ba won se sa nyoma we meka obi amfa ho. Ba de ma memetena ha na menka abronye Ken Japan. Ebe trendy sisi a na Jantuah fires Ken Japan na Jantuah fires ba umian crofo na Jantuah sa nyansa semi ene meka yi eno kra de trendy nemo me baye enam de be good jo mahama so enam de be good ba umia so ebe trendy because sana oman na ye sana maadwene aye esan se maadwene ye sabi dodo na adwene ye politics ene nipa ho nsem nintino nyansa sem bia wo beka no enko. And internet you on crophobia, move from influencers. A dear no muye, omuyi omuno for ho, omuchiachi omoto. Oh, and to do Timichiane to ebe ye in a ho, in a dross, a tranyoma, na trendy. Nyansa sama will be betimia cano and trendy. And now no pay one of the things that Mibusa crowd fui and say, it may be as was a can't say swami for two and so any a bosia. Egu yera oseche mensa so se adan ne kwan no ekwan no meyeye so obekaya sa issue ne ba ne asi bitumen bi sa kota ahonyoma bi ye ni bi entite so mu kofa no wo Cote d'Ivoire bitumen no obi aye ka bitumen eka se wo extract oil omo ye tu fango na ye yi fango ni mu a asiem poprowa no ene di nya bitumen ye woto wa ha Ghana ye tu oil fango wa ha ye patche se ye nim nyansa bia ebetimi amaya de ye nya bitumen sa kota ho nyoma no ne de ababa ye kwan ene aban we nso ba ya esan se ye ni bi ni ntino
Essence ye ni bintino ye kwa bitumen be 7 billion something and the aba on mining ye the aba be a big push. Nhyira FM. For oil processes to mami oil processing. Me chere wa de ye do cause science mu. Science mu ye fra bibi fractional distillation. Fractional distillation no enu bi na ye de say ye pese enya petrol, diesel, kerosene, gas, pomade ne petroleum ne sa nyoma na crude na sa nyoma no ene de ye if be fractional distillation enti de ye ne say science for no omunnoa ade no omunnoa crude no ade no matu no fango no matu afri oil no matu afri efom ho no so munya tu wie a temperature the way a ade ne yes no na eyi enoma bi from crude mu eba enti fractional distillation enti per some of the you can say crude processing no pemame enti sa quota no ye betimi anya bi wa ha aban so the 7 billion ekope quota enti patche say ye nim ye bia ne obia nim ho nyoma e betimi aboa yen but your bra Facebook na be hwe kofi bra Facebook na me hade enti fractional distillation no ebinie enti crude na wall left no bra Facebook na yensu ade yeah crude na wall left no aha good thank you Jeff, thank you. Great job. Bra Facebook na menchira wo the way you see enya you see nya oil akese inchichemu. Enti we are science in fixes no. So the way distillation a part chemistry. Distillation a part. Yeah. Na chira wo say insuo no ne hye no e na be chira do betimi di aye. Meboa. Mo na mo ye doctors for. Ye wonso bi wo ha yesi ye ne de ye wonso ni bi yesi mane nya hye ye wadro bi wo ha yesi fafra e bia nsuo de ne no meboa ti ye lukewarm na hot ti bia ne de yeso e bia ne de ye enti crude oil na Ghana ye yesu tubi no ye tu crude oil wa meboa enti ye wi anka to tema oil refinery no refine na nka odi afam enti onane odi sigemu a eja no na ho din bia be kire de be yi aba enti hwe ha on say the first one no 25 degrees and 25-60 no ubenya gas oil na no be bani the gas no be wani enu bi na ye de ye cars no ye petrol na ye to no say bia temperature na ye 25 degrees less than 25 degrees Celsius and now 25.60 degrees Celsius no utimi de ye cars ho nyoma ne na sefo no nti we know 25 degrees no ebe ma petroleum gas no ai na say ase jaframa no enti gas na ye koto ofie no say ejanisia na eduru 25 degrees no utimi nya gas free say ekobe 25.60 na say wunya petrol ni na busuafo afrim ekona na ekobe 80 ho a ene between 2020 220 degrees Celsius eno na yenya aviation fuel ene fa ni paraffin ti ne hye ne be kire de o ne hye ne kire enti crude oil no ho de na na obeso o kire ni se obi wo man mu yetu enye na me na me kire sa ene na sa okay de wo kire na me kire ya bi kan ye asa de o pese me untu unim se wo crude oil wa na se me hu so mfa so me hu re but ade a wunya so mfa so no kasa na se me na me untu unim se wo na wo kan ya okay me se mate but me hye da hu mfa so bi a yenya oil wo krum ha wo my way enti to aso enti on se eduru ba bia obenya diesel na eye hia ebusua de eye kire wa hani kire se ne hie no se ne hie no wo fam kakra be 25 degrees Celsius wa good yenya eye jaframa good gas ya na edigu ye cylinder mu good ni akoye yenya good ena e free 25 to 60 degrees good na esa no ye hye kakra bi kosoro kakra ye tumi nya petrol ni edigu ye ka mu kotwi
ɛna afei 60 to 180 ɛno nso yɛbɛnya nafta na nso de chemicals no nyoma dodo na 180 to 220 ɛno so yɛnya paraffin no wom wɔn sɛ aeroplane nyinaa wɔn yusu ɛno na yusu crude na the same crude no ne uboma ɛyɛ hye no na EPA good nana deɛ ɛtɔ so biem wɔse 220 no ɛkɔ akɔsi bɛyɛ 280 ɛno nso no wobɛtumi anya diesel na sɛ ne nyinaa crude yi de ba crude na 280 no kɔkɔsi 300 no ɛno no yɛnya fuel oil ɛno nso wɔn sɛ ship no ne saa noma ne nenam po so no wɔn nso yusu the same crude ɛna 300 to 350 na no nso yɛtumi nya lubricating oil nti oil sɛ deɛ yɛ especially saa vaseline ne saa nyoma ne nasefo ne nyinaa no oil adodo na yɛde srasra de yɛ nyoma ya yɛde gu yɛ engine mu ne nyinaa ka ho engine oil ne nasefo na nana ɛkɔ 360 plus na ɛkɔ n'anim no a kyɛ sɛ akɔyɛ te sɛ aseɛ mpoproyɛ no ayɛ hye paa no aseɛ koraa na nkɛ wɔ sɛ yɛtɔ twene no na yɛbɛnya bitumen no yɛfrɛ no coal-tar wɔn sɛ nyankopɔn yɛ adeɛ ɛgyina na ha sɛ woano aduane ho na aduane no ahye ɛhu sɛ na ata kyɛnse no ase no good nti saa deɛ ahye wo aseɛ no noanwa mo no ahye a wote ani no a aseɛ no ahye no ɛno ne bitumen no na yɛntie minister nsɛm a ɔka kyerɛ big push no Ghana we have noticed that Mr. President under your big push the amount of money the volume of bitumen we are going to use on this project alone is over 600,000 tons, which is valued over 7 billion Ghana cedis. Your Excellency, one of the reasons that you see some of the roads we build fail is the quality of materials we use. There's no regime in our country that ensures that the bitumen we use is up to standard. And I'm going to be working with the contractors to ensure that no more free will for every contractor to import anything in the name of how do you call it, bitumen and sell. So we are going to be working and have a regime where we can certify that only bitumen that is fit for purpose is used to do your big push project, so that we can hold the investment we are putting in this. And are you so bold to say big push now, Mr. President Obeyno? Afi yɛbɛkra bɛ 7 billion Ghana yɛbɛkra ba man te sɛ minister ne ka sɛ I bitumen no ɛwɔ sɛ use 7 billion ɛno na ɛwɔ sɛ nka use na mmom ebia Ghana ye capacity no enso saa odo say ye crude no but bitumen no out of 7 billion no ye betimi anya mu be 3 billion ayewa ha enti Ghana for na be provide 3 billion from the Toma oil refinery and na ton no near the aye saa coal-tar no enti de ye anya na be import na emom ye pese ye ne say akwa say ya ye big push ne de me ne wo be kasa na watimi abie Toma oil refinery mu said the be ya from next year 2 years ba no yen kokra saa coal-tar ni bi mabiem na emom Ghana yen kasa ye be ye wa ye betimi aye kwantimi an kasa asem no na say ye kokra ba ya dwena ne se ye nkramra eno a yenim se bi wo fie de otimi kan ye no ye minister ejo mo masem na na meka na wo nti ase se minister kura nim se ye betimi aye no ye wo bi wa ha onso no ankra nim se ye wo bi wa ha asem na meka na antimase ntimi mi nim se bi wa ha se menye bone because the all kind kire say yankokra ma ye nya bi wa ha ye bi oman no che say ye bedidio de bi awon say Ghana ye produce oil as na na say beti say oil no ye produce de na ye produce oil na no enye crude na say crude oil na asem na yake na ye say crude no ne ye nya Jeff get me the crude oil barrels of crude oil ye produce wo Ghana na ye say crude no ye nya bi wa ha and am say get me the number o de Jeff pay number no man krofo hu say fan wo na asem na ye ka no ye nso ye tu bi wa ha ye say ye nya bi wa ha okay na ye wi an ye asesa ni nyina ko baabi yo ani akodane ani di aba okay enti na ete said ye wasaka poma no anyam no fa so bi ani so Kwame Nkrumah hu nyansa hu say ye nyantu oil but ye nye Tema oil refinery Kwame Nkrumah chatam na oil ni ha but ohun say nyansa ne say ye nye Tema oil refinery say de be ya dache ye danya na ye benya obi obeka say ye tu oil enti tu oil na Tema oil refinery ni nya adwuma MPP aban ba ya no ye no tank farm enti instead say be na ne oil no na tanks ne koho
Ghana produce approximately 48.24 million barrels of what? Of what? Crude oil. Of what? Crude oil. Anati. Crude oil, yeah. Ghana produced 48.24 million barrels of crude oil in bitumen in 2024, slightly lower than 2023 total. This continued 5-year downward trend. There's a problem. In 2024, in 48.24 million barrels. It's more for AI and your mommy. More for AI, mommy. The production in Jeff Faber second one. What do I say? What can we? 48.24 million barrels. No, Monya say how much bitumen can we get from 48.24 million barrels of crude oil? Monya calculation, mommy, for Monya calculation, mommy. Monya calculation, mommy. I say, Mibusa said, Ghana 2024 last year, crude oil nkwa me person who say Ghana ye wo crude oil la. Say ye tema oil refinery year anka quota na ye kokra 7 billion no kasa sika ne beka ha na etimi amankofu adwuma na nkofo nkosa line no me catch say it is common sense when am expect say MPP ni NDC for e parliament o mo discuss intellectual discourse enya ba umi abeba ne Kenya Japan beba ne JM ne Bradi Nyankopo say unya say Nana, Udi AI unya say Ofa AI afa na gutu we production munya mame na afi wi aye nko lines no so munya mame mo amonso munya calculation say quota no bitumen ti Ghana ye produce 48 million barrels Nana ebema yen say what is the quantum of bitumen e go see yenya Nana ebema yen 3.8592 million barrels of bitumen 3.85 to me running you could be 3.9 million barrels of bitumen. Nese quota na ye ko kebenya bi wa ha na anso a yakọ kra biaba na ye den hyehyɛ asi wo se e wo se ye bie tema oil refinery ni mu na from subsequent years no bitumen no quota na ye big push na ye kwan no ka ye ba mu nti obi kope quota Uncle Cote d'Ivoire, Obeko Tema oil refinery, no akoto ko whatever bitumen, no the ababe yejuma. Yes, nanina ni mu anki betimi anya we o. Na de me na me kan wo so ya na obusami sane eno so tese. Na se me etimi kwan bebre o. Ah, wo ya na obusami kwese ya na pese me. Se na menti ase o man na metimu no ankasa no me hu ba bi a yedwene fa. Wo anya science. Se ye wo bi da biti ye wo bi e wa hei. Na yentimi hu se ade we ye betimi aye ne simple no e na medwene ho amenti ase. Mo mpanyifo no. And Uncle for Saline Copesuja Edumarian 7 billion. Nana says, can we the shato ni mukra? I said, the me a break a crana will have said you can yet did just 2 billion. Figure, what's your Benya say? How many? Benya 3.8. In 10 minutes, I know share the expectation of bitumen here. We have noticed that, Mr. President, under your big push, the amount of money the volume of bitumen we are going to use on this project alone is over 600,000 tons, which is valued over 7 billion Ghana cedis. So calculate that, convert that one in tons in the because I'm saying 600,000 tons, and 6,000. Under your big push, the amount of money the volume of bitumen we are going to use on this project alone is over 600,000 tons. Which is valued of 600 tons on into convert Saad and Kibetime. First, no Nanke, Yebenya crude bitumen saying what's the quantum? Nanke Benya 3.8 million to convert it into tons. So Benya say it nana all convert here into that nebe 0.136 into times 3.85 no. Nana Benya 525,000 tons. Calculating ye, mommy. Why we are major show. I will say, be at the air and I am mass. Would breaking it down, the person may maybe I am mass into breaking it down, the person yenya. And Nana didn't you 48 and breaking it down. Near Yamfamra. And I was here 48.24 million barrels. It just said Ghana, ye found war, ye 2 year, ye 2 found go crude oil nibiwaha. And the actual say, ye friend be fractional distillation. Yeah. A quiet fasunya
oil mu nchichemu de ye diesel de ye oil any asiempo proye no e coal tar ye friend bitumen no ena Ghana ye kokra be 600 tons ni sika no ebo no ye 7 billion Ghana cedis ena mema ene Ghana mpanyufo masua de ehu ni say sa oil na ye 2 year last year no anka ye di bi ye coal tar and no millions of barrels in the basin. Tinana, it's 48.24 million barrels. They are 1 barrel, 0.136 metric tons. It is a multiply 3.85 million, 48.24 million barrels. Now all the times is 0.13 out of the 3.8 now be 525,000 tons. It's just 500 and say 25,000 tons. 525,000 tons. The actual figure near 524,851, but you're converting. Okay, okay, 500 and say 25,000. So 525,000 tons. No, and you see, you compare how many tons? You compare 600,000, right? And calculating, mommy. So 600,000 tons minus 500 and say 25. Mommy, calculation. Mommy, calculation. Waha, Mr. Krumha. Me mo hu say yempanyufo no moti wana mo ye baomia ne ho ahwan na ayantina ya no me se mo ho ye mesere no sa adwini we na ye wo san kampanyufo no dwene o say 600 ebeka 75,000 ebeka say 75,000 tons enti mo de mo ntim free mami o ti free my beka 70 so the quantity can give us about say calculate mami na ye hu good enti it means that anka last year crude oil no nko ye and na ye tete afima and ye pe coal tar na anka ye benya sen 500 and say 525,000 and I say you got free the minister penny mu a pay 600,000 tons of coal tar na ntike benya mana ka be 75,000 penny be kraba enti e kire senka anye bia no anye bia no anka ye betimi the best 6.600 ebia 6 billion Ghana cedis ato quota no Ghana ha near the bear 1 billion akwakoto saade no but what you make based on this analogy ni chere say ka betimi the over base 6 billion Ghana cedis no ato quota no Ghana ha na sika na ka ha na kakra na ye nya no yakopena bontin enti we nu gina so ma wo hu se de meka ne say enti yemfa ne say aban ni abre no setema oil refinery obie ma unyi ni say betumi anya quota more ama nkofo abekra free oh yes producer the bibiaba also the 3.8 million quantity of bitumen can give us about 8,500 to 10,000 kilometers of road. Any 48 million, Mammy had him. I mean, 48 million, 48.2. Boy, Mammy, and I may share road. There is a bitumen. Where you quote town, the quote town, said the year quire over 10,000, 10,000 kilometers of road. Hey, Accra to Kumasi about 365. Accra Kumasi. Tiebe Accra Kumasi sa. And Timudia sa Accra Kumasi 365 divided by 10,000. 365 365. If you are Accra Kumasi on average 365 kilometers. And you say 3.8 million quantity of bitumen na kebe nyano. And no betimi amaye atimi dia ye kwan Ghana kwan 10,000 kilometers on the average. Wow. Next you beat me yes kwan no Accra to Kumasi sa mako 27. Mante. Nana sa kwan no e free Kumasi to Nkran. Kumasi to Nkran. Say ye fa sa de we no a. Kota no a. Yenkokra no. Aye benya bi wa hana. Ye beat me yes sa kwan no mako 27. Mami bi lines ni nkomo. Mi wi ana afi me ni mpanyimfo bi adi nkomo enne. Me catch us 27th of November ye Habitat Fair. 27 November this month ye Habitat Fair ye hia wo Kumasi Mall adansie hu nioma bia na ye be hia wo ho adansie bi bia wo ho bia no ye be hia wo beba na me wo ho engineer me kire we kwan be fa so asi udan fofofo enti mu a mo wo adansie hu nioma papa bia no mo ba mo a mo pese mo de bricks mo de bamboo mo a mo pese mo yesta mo de mo mra mo so mo wo adansie hu nimde no bra Nhyira FM Love FM ne be register
ne ne nyina nhyia wo dan doors wo ho wo abrofo de bibifo de wonim ye bia wo dan sie ho wo ye best carpenter be register na ye nhyia 27th of November 2025 this month wo Kumasi City Mall na ye nkyere wo nneoma ebetimi aboa mo oman no akona ni mibie lines no se wetie asema me kan MPP ni NDC for no mama ni trendy why ai mama ni trendy yedie de omumpu mama ni trendy omubotum ni on position ni ya entina ya na de bia me ka kire mo se the entire mu dodge ye mu bi ene nyoma ne say these are critical issues till we minister nan ka abaya so school we nam do be ko be ne be say aban say o ka ko fa ko talaba ne de aye big push share ye radio mahama me pa chawo bitumen no ye betimi anya bi wa ha ma ye calculations a kirew sika no tema oil refinery mani nya adwuma ne enane ne wa ha na asem poproye na ye quota na ye nya bi wa ha ye ni nkomo 03220 eno for ne frey Syria collect ntene ye ma Syria collect ne frey ne Ghana for no ne ye ma Syria collect ne frey eno Syria collect ne frey ntene ma ye ma Syria collect ne frey ye nya call we be 10-15 minutes na afie ne mpanyifo bi entwetwe nkomo on security issues sure